نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Murah-murahan yan inkatan hatiranan insyaallah subhanahu wa taala sibuk da hauno na long tabi na bayan nakabutang yari kahalong sinhula na to ini damikian yari imalop kako ha waktu ini ha Al-Hijrah Station. Iban na isab si mga sila amin si musugpat katok taniureng ha Facebook, iban YouTube, iban na si mga kaibadan kapanyapan long ta papakayon asupaya sadya makapag-abot in suara sin kami madtupa kain-pakain na binaybayan inabutan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pagsusukor na ito muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin karihilan kita niyo waktu serta kasay amin long ta makatunay kami sin ini amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini. Bajariin kay napusan ayat long ta kaya tubtuban sin kita niyo pangadyan na ito nakaunayad to amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika fi jannatin mukramun. Amin mga sila laong ta nagbulok binasa doon ha amin nag-ammal labay reng ha amin pagmatuyo pagtatas iwan kasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala na sila tuin makadawhat sin surga atawa sa taod-taod surga amuin datunganan nila didto haadlaw gana-gana tungbas sinamuin katatas nila iwan pagsabar nila pagtuyo nila den di halaw man sin gumiini karena natanto nila in sila amuin di dalumukay long tari halaw man sing gumiini in katantan magbing damad to patuhan na to Rabbul Alamin. Na in sila nagtuyo nagammal amin subay na to yadto lukaton in kakahinang nila singuran paganggautaan asupaya murah-murahan makasud kita hatumpukan sin sila yadto sabab na inammal subay siya roon ha amin nasabot yadto aon pagmatuyo iban aon katatas iban aon kasabar sabab in kataan sin ammal sin pag-ianon muslim bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala subay siya lumabay ring hatutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin tukason kita roon hakasigpitan, iban hakahaluyan, tukason kita roon ha amin kasusahan, iban sing kakuyagan, tukason kita roon ha pagdaya, iban kamiskin, inyan subay nato mahinang katan, ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na amin napadyato si mga sila, amin nakasud dun ha ayat 3 taglima. Manjari
lumaton kita maripa ayat sumuno. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَهُمْ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِضِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ بِمَا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. Doon hay ni lumaton kita niyo pakaradyaan si mga sila nag-amal, sumagawa im pag-amal nila mo kumbya sim pag-amal sim mga sila amuin ini makadawhat sin biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala sin surga. Yadto sa sumagawa in sila ini naniguro biya sa panton sila kuno im makasud surga muna. Amo na yung kakahinang sim mga Kuffar Quraish, Musyrik Quraish, naramit yan dahil sa mga nagkukupur halaw man sin gumini, iban sin nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala min simungod sin kakahinang nila, mag-amal, magkupur, hati niya tabunan in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amon palabihon nila in pikilan nila man akal nila roon ha amin paghinang sin ngiyanan nila pag-ibadat simbaran-baran nila. Ada pun yung pag-ibadat, labay ring ha, masin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita mag-amal doon ha aturan sara, piatar rang sindaak niya, amo na yung pamuho na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo sa pag-ianon, in sila nagkupur, sabab di nila pagkakaroon ng sara. Kung nag-amal sila, sa impag-amal nila, mangjaga-jaga sin hinang sin kaibanan. Ubos doon hayaon, panghimutingon nila. Amad tinhinang si mga Quraish, jagahan. Namataod saan naghihinang hajaman na to inimbihad to. Amoy in long tapakayon nila in waktuli na magjaga sing kaiba ng tao. Sumagdamad tumari, bihan sing kakahinang si manusia. Manjari imbaran nyari di na misam masagda. Bihan, orang kay ngatan na sagdahon, in tauro kaing. Ubos manghimuting bihan, di niya misang kananamanin, siya nakapagputing na. Bihan, inji majatuha, kahalan na to, bihaon, na ini nakalamo datumpukan si mga sila yaon. Naroon na ini, pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَهُمْ مُهْطَعِينَ. Impagyanon doon na ini, amo na yung mga Quraish, in kakahinang nila, hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang maabot na indom, tumungup sila madto. Dumungog, sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ding hasimod sin, pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag umusin niyaon katantan, hibayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin inisambatan sila hambuk bihan, magbisara. Nung niya kung saan kaptangan mano siya in biyay tayo Muhammad yun. Nung singkay man nahusa. Pero makakaos mano siya magkaptangan bihaon. Bunal sa uning pagyanon niya. Bang mabot na inadlaw, kuntara nila na isabing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaon na isabing pangudyo-ngudyo, impanggura-gura, katantan, hinangon nila. Habang mayan, in mano siya dugaing di maka, ini tayma sinamuin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kaulaw lahapaan nila supaya ri maka ini sud paaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini mataod saan di majaturi ka to tanini. Pagtuyuan sintaw katantan hapaan impagkahiniabihan
atas sasaun singkatan panasaw supaya mahinang Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwas bang mo parisarahon yun na kanilang ka-Islam katan. Bang mo kita unin hinang nila katan sulang patuhan Rabbul Alamin. Amo yan inji majato. Nalong yaron hayaon in mga sila ini mang maabot na adlaw biha labi-labi na to dawak to nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pakaradyaan bang dumatong inadlaw kiyamat amin maon na impagbuhi impag gini tungbas na nag-usos na sila miyad tubihan para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pag-abot sin adlaw bihan amin naglumba-lumba yaon bihan nagtutumpok-tumpok pakaniya bihan beta doon haon sin Quran mahamulya anil yamini wa anis shimali izin dahil harapit lang niya patuo tumpuk-tumpukan dahil harapit palawa tumpukan bihan si hati niya pag yanon dito amin mga silabi mga ini nagtutumpuk-tumpuk magbibisara-bisara sin unong kabayaan nila bihan magsambat-sambat bihan simbisara amin biya lupa pangudyong-udyo Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya na amuad to miyaon sila bihan para Rasul sallallahu alaihi wasallam imaksud niya mang dustaon nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin sukaton nila rin doon biya mga sin amin 5 bayad tulong niya na panawin na ba kami baturang hataas langit bang bunalin pag-ianon yan na amo ini indayng hamanga kamatauran magjato pagkakitaan tayong pangdusta si Mano siya atay manghud niya labay ring hapamuting nila sing kasabunalan pag-uwas lang niya roon haon in sila ini maniguro sin sila long sintuhan na to Rabbul Alamin ayat ma'ukullum ri'im minhum ayadkhula jannata na'im uno long sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin biasa kaula-ula in sila yaon naniguro na bat sila yaon in makasud palawon sin sulga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala bal kalakalaan hadlaw akhirat sabab mayta in pangatod nila habaran nila pagkayaon in pagdaya malasa kanila in Allah subhanahu wa ta'ala in mga miyamakad nagparat sa ihaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala miyamakad hapang hindo sin daak sin Tuhan na Rabbul Alamin amunayin Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sila yaon di kalasan sin Tuhan sa baboy rumisan alta miskin daraakon sa wala nila kiingatan ingkatan amoy in hinang hapag-agama agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hilabay sin Allah ta'ala rin katan tutukasan kita baka mo mangkataw tayong manghuran in tutukasan biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Bilal ibn Rabah in siya hambok ipon daraakon in daraakon di siya manjari migdeng halawman sin nagdaraak kaniya subay niya jagahan in katan hinang sa sumagawa hi Bilal ibn Rabah umagaw sin waktu niya madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam dumungog sinamuin ini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala bang man makarungog dah makakawa misan da kuman tiyo-tiyo at niya umagaw sin waktu niya bang siya amin bukod na hawakto ria raak sin ipon niya naroon na hinipian nam sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kabinsanaan tanda niya timpo mapaso bitaran siya hat pantayan paso sin suga nakalando in paso ubos biutangan pa intas sin daghal niya sin bato pilaras amuin lang ta impaso sin bato yaon mo hunit mo sandalan naamu yan to sa sumakawa wayroon kabtangan sin Bilal ibn Rabah magguwa deng halam simod niya ring sin ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad Allah Ta'ala tunggal isa-isa niya way karuan niya in Allah Ta'ala tunggal isa-isa niya in Allah Ta'ala tunggal isa-isa niya naamo yan na manjari umangan-angan yung mga sila ini ba't sila intagda po sin sulka
Long sinwat Tuhan na Rabbul Alamin, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Wala uqsimu birabbil masyariki wal magharibi inna laqadirun. Biyat isin Allah subhanahu wa ta'ala, way rapat, di kamu yan makasudsul ka. Amin mga kamu nag-amal, bukon dahil amin piyang daakan kulong sin Allah ta'ala. Gamayan panulang pakako, di kamu yan makasud. Sabab mo ita, piyapan jarita kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha amin hinang kabayaan ko hinangon niyo. Amin kaingatan niyo. Bukon tiya tapok. Doon han. Naingkatantan, hinang niyo yan bistahon. Bang marayaw, bang mangi. Bihan in biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, katutan niyo. Ngayon sintuhan na ito Rabbul Alamin, di mapatot kamuin piun sin Allah ta'ala pasurun pakasanyangan. Di siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala paamin Tuhan sin ini kasubangan. Masyarik at ini ang katansin amuin guguaan sin silak sin sukareng ha subangan iwan sin tutok guman sin suga iban simbulan, iban simbitoon deng harapit pasadlupan. Beta sin Allah Ta'ala, in kami lang niya bunal tud, makakausayan. Naman jari biya sa pantun yon, bialik sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ha mga sila naniguro, ba't sila na imasan ng manusia susungon? Sinwayron, misang kaos nila. Biya na sila iyan sin Allah Ta'ala, na may makakaos ka mo magpagawa sin ini, sahaya sin sukareng ha dapit pa subangan. Pato gumon pasadlupan. Biya na sila sin iyan, wayron gaos niyo. Sabab ako'y nagpapanjari ka niyo. Iyan ako lang sin Allah Ta'ala, kakausan ko yung kata. Kakausan ko yung magpasud palaon sin sulga, haamin kabayaan ko pasurun. Kakausan ko rin pasurun, hindi ko kabayaan pasurun. Sababing katanta niya rikako ing gaos lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna laqadirun. Kami in makakaos lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ala an nubaddila khairan minhum. Kakausan na mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin pindahon na mo. In siyo nakabayan na mo pindahon na hibutang. Sibu din nakaunay man sin nakahuli. Banghaw no yung bubutangan niya. Sabab siya in makakausa kataan uno-uno. Amo yan. Naman jari, hindi ka to ini biya sa pantun. Aon simisingod si mga kahalan, si mga sila Quraysh. Amin bang sila in mamisarahan, biya sa pantun, bang mo biya kitaon yung kahalan nila, biya luparagbosin sila yaon, biya makasud na sulka. Ampain mga sila nakauna, na marat saya sin aga masin Allah subhanahu wa ta'ala, kimahaka dakatan piyang daakan sin daaksin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila ton magpaniguro. Di. Sabab may ta, kaya ingatan nila. Biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kahinapusan sin kabuhi sin manusia, way makatanto kaniya. Way makatanto sin sungon niya. Hasabab yato yaon kanilain, pagbubuka-buka halon sindaghal nila. Hati niya, doon tutog in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka sila sumulang patuhan Rabbul Alamin, hakatan simpiang daakan niya. Mabuka sila malugpas in ang malibadat nila. Mabuka sila ri matayma in amoy in piaglugtuan nila hinang nila raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan sila. Bukon amin magtuy-tuy mangupur-ngupur hamano siya. Makajari kita mangupur ha mga sila amuin, miyatay na hakakupur. Iban mamayta siya kita kupur, amuin piatarang sin Allah Ta'ala kato taniyo, wiyayta niya, imbihay ni hinang, bang siyari makapagtawat kupur siya, na iba'y takupur. Bang aun naghinang biya sin ini, nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, pasiyari makatawat, hawak to sin kabuhi niya, in siya nagsirik. Bihan yan, indo paragbos niya. Bukon amin, yaon pa yung tao na kapag sirik, magtuwi na kao manantuhi.
Pang yun nakatawbat, ikaw yung kiyawinan sinuno. Ha? Ikaw yung kiyawinan sin? Laong tatong sinamun hinang mo yan to. Amo yan to in mahunit. Amo in laong ta, manantuhi kita simparkala. Ini di kita manjari mamisarahan na tungod simparkala yun. Yaon. Na, doon na ini, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinsiyarain, makakaus mamindahi singkatan pakaradyaan. Ang kanasambil doonhan, in Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, bang siya magpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, dua, ya Allah, long niya, ini, pangayon ko kay mo, bang ingkiya sulat, singkadar kubat ina ko makahinang sindi manjari bihay ni bihayad to, na ano pangayon ko kay mo, ayaw mo na. Ini, at di niya na, papadyatuhon kaniya. Sa along niya, ya Allah, bangaon dapat napapasinay niyan. Tabo nina. Sa bablong niya, yatun kay muin, puunan sin kitab. Ikaw raim makakaos mamapas kaniya, iban sin, magparukot kaniya. Imana, di sila maniguro. Para halin sila biyarita, natawsul ka. Nakalamod sila rin mga biyeta doon haon, in sila tausul ka. Amo na langin, asyara al-mubashirin bil jannah. Hangpo dahil mga biyeta to, tiugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila yung tausul ka na. Damikyanin sila katantan, mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagrida nin Allah Ta'ala kanila, simbuhi-buhian pa sila. Hangkan nasambil kita magtawag kanila, radiyallahu anhum. Banghambuk radiyallahu anhu, nagrida na kaniyan Allah Ta'ala, nagrida na Allah Ta'ala kanila katan. Pasal sin, buhi pa sila, nagrida na Allah Ta'ala kanila, sa sumagawa, way ka ba akan mahumuk din kanila maniguro in sila makasudsul ka. Amuyan in, baba sin pangatayan nila, iwan pag-addat nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagka Allah Ta'ala ini long tataka kapatut, iban ta kawasa, mamindahi sing kabayan na pindahon, magpatutog sing kabayan na patutugon. Bihan, in pag-addat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo sa ini, mga katautay manghuran, in jimatu halaman na to, bihayaon, biaakad na yung kataan, misa namin nag-aagama, pasinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, biauhiroon na pag-addat patuhan Rabbul Alamin. In kapatot sintuhan na to Rabbul Alamin, biya sa pantunwayron na halka kanila. Kapatot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halkaan mo. Bihan yan. Naig na. Doon na yan. Amin biya lo paragbos maniguro na sin sila yaon tausul ka. Bangkalong na makahinang simbihay ni. Uwos yan to, kumansang paroon haon, mamisarahan, inyaon lang niya, bayta inisin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinwayin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabaita. Hadis puting, ipanusuy ha tao, supaya maari-ari nila, magtupakatanaman nila, kabayaan nila. Amin, wayroon puunan ding hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo anin jimajato. Na, inarisin Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod doon haon, fadarhum yakudu wa yal'abu, hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Na long sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa mga Quraysh, ya Muhammad, na pasari na sila yan manggura-gura. Pasari na noonhan bang uno'y kabayaan nila. Bihan, ay nakaumag, asip nila yan, pasari na sila. Iban sinpag, ini panayam-panayam nila hindi halawm sin gumi ini. Sabab na biyabaita sin Allah Ta'ala in gumi ini na mataod panayaman diin hay ni. Kalalangukan, wayron biya kapus pa idan niya. Pasari na sila lang niya ronan. Sampay lang niya hipagbak nila nain adlaw nila. Amuin parjanjian sin Allah Ta'ala bang dumatong na kanila. Inyan wayron natangkisan nila. Bihanda ing katahan mga katautay manghuran. Suway im mga sila, nag-aakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita niyo nakatan, suway kita niyo maayad,
sin pakaradyaan nato. Ayaw kita niyo maniguro sa sumagawa tiap-tiap hikat tunay na to indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo pangayuan na to taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man niya tay maunda in paglugto na to. Iban dihilan niya roon haon halga kato taniyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala hasupaya mahinang sabab lumasa siya kato labi luwa na tuod magrida na siya kato taniyo biya sim pagrida niya ha ini Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya amo tiniya angot sing kita karena ini kasud surga bukon taod sinamal ini kasud surga rida sin Allah subhanahu wa ta'ala misan daing kaaunan niya tiyo-tiyo. So abiyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul a'mal ma dama alayhi wa in qalla. Sarayaw amal amin tiyo tutukan mo amin natatanto mo inyong kimukugdan pa amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarayaw amal in tiyo tutukan mo rin simataod paklus katantan. Amo yan. Na amo yan insubay na to jagahan hakabuhi na to mga katotay mangurana ka Islam. Naroon hay ni, biasa pantun in Allah subhanahu wa ta'ala namuas na mga tao, amin nakalando na to din pagmanja nila rin di hababaw sing gumiin. Amin nakalando na to din pagpalabi-labi nila, dahil nga amin tagda po kanila, amin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin maniguro ha, pakaradyaan nila sa kaulaw, labi sinamin hinang si mga Quraisino, yaon, sabab, hawak to amin miyanto sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam nag ini agad-agad bihan tumpukan pa kaniya doon hayaon lang niya iyaon makaon na pa sana kulong ni makasudsul ka din kaniya bang bunalin pag-iano ni Muhammad bat ini makasud pag-iano ni mano siya pasurun sulka makaon na pa kulong ni ring hayaon luparag mo sa yaon bihan yan sabab aturon nila mga luparag mo sintamungon lupa ragos sinta ubihan amoy niyaon pasalsin ini di namin sa makapanglano-lano simbaran niya pasalin niyaon daraakon ipon si mano siya pagkahiniya bihan yan naman dyan udyo-udyoon impangatod nila naada po ning kita di kita manjari mangudyo-udyo pagkahita mano siya amin magpasa kaula-ula kita bihan kita in labi marayaw ring sa hayaon. Sabiyabay tak sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In katan manusia apangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala kaasnanil mush. Bialong niya ipunsudlay, hati niya sibo katanin luparagbos si manusia. Us biyay ta no doon hayaon hisiyo in labi patuhan Rabbul Alamin. Inna akramakum indallah atqakum. In labi amin mahal ka Tuhan na to Rabbul Alamin, amin nagmamabuwa kaniya. Hati niya himhinang simpiang daakan niya, lumalayo dengan piang langan niya, amod to in palabihon sin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kataan ipon niya. Amod tim mga manusia matan, manusia pariham ha dunya ini, manusia parituhan law akhirat. Sebab bagi manusia di niya pakayon in amin nikmat sin Allah ta'ala dihil kaniya. Nikmat pangdungog, nikmat pangita, nikmat sin jantong amuin manganal sin katan pakarajan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nila yaon pakayon, gamayan pakayon nila pabukon kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Inhum illa kal an'am, balhum adal. In manusia, yaon dihilan sin Allah ta'ala pangita, dihilan pangdungog, dihilan pangannal, di nila pakayon, pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila yan, long sin Tuhan na to Rabbul Alamin, biya sila hayop. Aun, riwayat do kain, balhum adal. Labi pa sila in kababa deng hayop, binatang na. Biya. Naamo yan. Naamo na yung mga tao amin magpaniguro bihan. Ba't sila in tao marayaw? Sila yung kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa wabiyaw nin altakbal kalaan halawman nila. Napag-ubos yun, hisabod nila rapa amin pagmasyat patuhan Rabbul Alamin. Paglupas magto pa amin hinang amin laung ta doon nakatanaman nila kung nakatanaman sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Naamo yan. Labi-labi na tuod, bang inalta yaon, bukon labay ring haamuyin, halal. Nari siya mahinang ibadat, misan paunuhon mo. Bang siya labay ring ha, maasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mahinang halal, pabaran niya. Sabang parugaing tao, ikaruhal niya, nanabaya na sin tao yato. Ito kanya na, to halal na kanya, sabab diuhal na kanya. Kanya na, wayron lamod niya sin amal sin tao nagdihil kanya. Bihan yan ini kabuntulan niya. Kuno imbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala runhay ni pasari na lang niya, ya Muhammad, sin panggura-gura nila, iban sin pag-abbo nila, iban sin pagkataan pagkalalanguan hinang nila, pasang dana sila sampay rumatong lang niya amoy giyajanji kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unin datunganan nila, unin pagyanong datunganan doon na ini, laong niya, yawma yakhrujuna minal azdasi siraan, ka'annahum ila nusubi yufidun. Biyata doon na ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na laong niya in adlaw, amoy gumawa na sila rin hapakubulan nila. Gumawa na kita niyo katan ng hapakubulan na to, pakanya. Sabab hawak to yan, nawiro na manusia buhi, patay na katan. Bang buhion na sin Allah subhanahu wa ta'ala sa masibo na katan gumawa, dahil halong pakuburan niya, sibo dahil Muslim, iban sing kafir, doon na yan, sibo na sila gumawa. Umalop patuhan na to Rabbul Alamin, sabab bistahon na, pakanya inamal niya hawak to yan. Amun law niya gumawa na sila rin haamuyin liyang nila, dahil halong sing kubur nila, na us-us na sila harap pa amin lugal pagtipunan kanila hawak to yan. Sarta lang niya roon haon, amuyin ini us-us in kaagi-agi nilabihan, madto. Sabab may ta doon haon, in katan si mano siya, bang dito na hawak to sin, matipod na katantan, sabab maghukom na, in katantan, mabaya, makauna, hisabon, makauna sabab may ta, malugay in paghisab doon. Malugay. Sabab katansin pangumulan mo hawak to ko na akil balig, yan iya subukay mo. Asiwi da kula hinang mo. Sibo da hinang, kaya jajagahan si mano siya, duga in kikita iban sin isa-isa mura. Iya subura kay mo katantan. Ngayon labi patuod bang siya siya tuos matawad nakasaksi, ang pakawala nakapagtawat hawak to sing kabuhi mo, matawag katantanin, nakasaksi sinhinang mo yan to. Law niya uno hinang niya ini. Bihat. Nalong niya bihay, nibihat ito hinang niya. Nakasaksihan sing katan doon, hawak to yan. Ayaw palong ta, amin, ibutang taway na makasaksi dugaing, isa-isa murakuman, baran mo na magsaksi sing ginhawa baran mo. Inggim pa isan mo sumaksi na kay mo. Ilima mo, sumaksi na kay mo. Insiki mo, sumaksi na kay mo. Ini mata mo. Intay nga mo. Insimod mo yaon kataan. Hawak to yan. Nari na kaw, makauno. Di na kaw makatangkis. Sabi mo na ingkatan, kaya susulat na hakita ba mindiuhal kay mo dengan rapit palawa. Amo yan, injumato, hatiap-tiap, manusia, hawak to yan. Amo rin masannang dunhan, amin mahikaruhal ing kitab nila. Pag yanong kitab ini, amo na record. Siulat si malaika, tawak to sing kabuhi mo. Mangi marayaw hikasulat na rin dito. Naroon na yan, in masannang amuin, hikaruhaling kitab niya rin rapit niya patuo. Bihad to. Naroon na yan, lang sin Tuhan na to Rabbul Alamin, bang maabot na waktu yan, lang niya, in manusia, doon na yan, khashi'atan abasaruhum tarhaquhum dhillah. In manusia, doon han, mapuspus na sin, buga, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban doon nahan makananam yung mga tao abuhan diha doon niya inisin kahinaan. Amin hapangatod nila habaran nila sila na sa hina-hina mano siya.
Hindi hadon niya, magkansang sadya mag-abo. Bihan. Sabab may tadi hadon niya, sila'y magtutudlo, sin kabayaan nila hipahinang hamano siya. Agaron sadya si mano siya. Sabab yung kanilang kawasa, yung kanilang alta, yung katanta. Amin di nila misang kananaman yaon, inalta yaon, dahil hatuhan rabul alamin. Naamo yan long tain, subay, tiyatali sinambok-pambok din kato taniyo. Dahil hawak to pawak to. Narunan, dhalikal yawmul ladhi kanu yu'adun. Impagyanon lang niya, adlaw yan, amo na in adlaw kahinapusan. Way na adlaw mapuas din sinadlaw yan. Kahinapusan na adlaw, ingkatan biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala jumato, inyan doon kakitaan nila na tumarang pakatan. Sibu dalawang ta, injanji sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga taon nagmarayaw, doon hapiag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, na iwan sin mga sila, ini imagaw sin mangi, piag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, batamun pini nila riha dunya, marayaw kanila yung piag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, na kananaman nila na yung kangian doon hawak to yan. Amot yung pagyanong parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Naroon hayan, pakanya na, ini tumayma simparsukuan, sin tiap-tiap hambuk-pahambuk, den kato tayo yung mga katotay manguran na kamislan. Na ando, yari pakita niyo dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi, halaw man singgumi ini, akaun na to in waktu rihil kato tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha amin magpaamusin hinang na to. Umagaw sin katan hinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin agaun na to in kalasig na to. Mahinang na to puunan. Dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari parumatong kato tanyuin kalamma. Agaun na to in waktu sing kabuhi na to. Umapas sing katantan. Amin parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarayaw. Hasupaya madawhat na to in karayawan dahil kaniya. Hari parumatong kato tanyuin kamatay. Sabab ini ni katantan wayroon dapat dumatong pakatan in pagyanon kamatay. Kullu nafsin dha'iqatul maut. In katan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi, pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala sing kamatay. In kamatay, dihi kapag langog-langog. Dihi kapag langog-langog mga katautay manghuran. Sabab in kamatay bang lakniton dalang habaran sin ini jasad si manusia, biya law niya sin sapi buhi laknito ning pais niya. Niya kaya na naman niya tinari siya mapatay ha waktu paglaknit sin pais niya. Bihatin sa pantun niya. Ang kanisambir Rasul sallallahu alaihi wasallam hakahinapusan sin kabuhi niya. Usya nagsahada la ilaha illallah innal mauta lasakarat. Wairun lang niya Tuhan dugaing mapatot pagtag-ipunan malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod ing kamatay pangsan in sakit niya. Namatod saan maghihindo kari kamulong niya ang kamong babaya sing kaingatan yung kamatay niyo. Iwan mang niyo kaingatan yung kamatay niyo, di kamu kasakitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala yung nagbaytayan. Ingkatan, sindihilan kabuhi, pananamun sing kamatay. Ubusaon doon, mapatay lanabing ka na naman niya. Nabangaon bihan, mga katautay manghuran, ay nagkatod magkahakad. Inyan panin sa yan. Sabab dahong ko magbaloy puti. Na yung magbaloy puti yan, aon na siya, kuwan niya. Aon na runhan sarat niya. Bihan, insubay hatihon na to. Inakama Islam, wayron sarat. Diya kita papagmaingaton sin akamata. Gamayan bang mo hinangon usaha in pag-ingat sing Quran. Naroon nakauhan makananam sing kaminsanaan. Ta'allamul Quran wa'allimuhan nas wala ta'kul bih. Pag maingat ka sing Quran, bang kau maingat na,
panghinduan. Iban ayaw mo hinanga kabuhian aning Quran. Amo yan. Na murah-murahan mga katawtay manghuran. Ito na isang miyabotin waktu na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hawak turo kaing. Long talumaton na isang kita niyo pa sumuno. Surah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Balik yan to. Ha surah Nuh. In amoy in. Long tatagnaan na to. Ang humbaid ako kanyo katantan. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا